Euskalduna, DIPC-ko ikerlaria. I'm from France. I'm from Germany. De aquí de Donosti. Gasteizkoa naiz eta fisika experimentala naiz. Originally from Italy, from Bologna. Soy de León y soy estudiante de doctorado en DIPC. Yo trabajo en el Centro de Supercomputación. A researcher here in the IPC. Orain dela 12 urte iritsi nintzen Euskal Herrira. Donosti International Physics Centerren jatorri ezberdinetako ikerlari asko gaude. 300 ikerlari inguru gera. Ikerkuntza lerro ezberdinak aztertzen ditugu DIPC-en, baina lerro hauek ez dira guztiz estankoak. Lerro hauek batzutan kolaborazioen bitartez eta horrela nahastu egiten dira. I'm originally from Ukraine. I'm in the IPC because this is absolutely unique research center with unique environment and it has all ingredients to make science. 12 urte pasa ostean atzerrian, uste nuen bazela garaia familiatik hurbil berriro goteko, eta orduan hemen dauden aukeren artean DIPC-a iruditu zitzaidan oso aukera ona. And after my first year working here, it was very clear for me that I wanted to stay forever. And it's a place that I find very dynamic, stimulating scientific environment. And also where I received actually a lot of support to develop myself as an independent researcher and with a lot of freedom. Yo de base soy química orgánica, especializada en síntesis organometálica. Lo que realmente me atraía era poder colaborar con disciplinas diferentes a la mía. DIPC-en gertatzen diren intersakzio eta kolaborazio anitz hauen adibide bat jartzearren, nanozientzien eta neurozientzien arteko elkarrekintza ikertzen hasi ginen, nanoneuro izeneko proiektu baten inguruan. Right now we have a collaboration with Tobias Grass and Thomas Fredriksson who bring electronic structure background and quantum simulation background, and we are studying nanostructures for their possibility of simulating spin systems. Partikulen fisika ikertzen dut eta konkretuki neutrino izeneko partikula batzuk. Horretarako hainbat laborategi ditugu. Laborategi bat DIPC-en dago, beste bat Pirineetan dago, Kanfranken, mendi azpian, eta esperimentu hauek aurrera eramateko kolaborazio internazionalak behar ditugu. Adibidez, kimikariak, fisikariak, ingenieriak eta teknikoak daude lan egiten, bertan esperimentu hauek aurrera eramateko. En los orígenes dábamos servicio básicamente a unos 50 investigadores y ahora tenemos a más de 800 personas utilizando nuestras plataformas. Hemos ido adquiriendo experiencia a lo largo de los años que hemos sido capaces de montar íntegramente nuestro último superordenador, Hyperion, entre todos los miembros del Centro de Supercomputación. Nuestra tarea como técnicos es estar en estrecha relación con estos investigadores para saber qué necesidades tienen y así poder sacar el máximo rendimiento al superordenador. Bueno, en el día a día lo que más utilizo son los clústeres del Centro de Supercomputación de DIPC, aunque también utilizamos los ordenadores cuánticos de IBM puntualmente para hacer pruebas y simulaciones. Y bueno, ahora también pues utilizaremos el de Donosti. Lo que realmente me gustaría es ser testimonio de cómo estos avances son parte de la solución a los retos de nuestra sociedad, ya sea a nivel ambiental, tecnológico o social. Niri gustatuko litzaidake ingelesez eta gazteleraz egiten den zientzia guzti horri, guk Euskal Herritik gure ekarpena egingo da genio, kalitatezko ekoizpen zientifikoa euskaraz ere eginda. Another dream I have is to get science closer to society and for society as a whole to value science and the beauty of science. And here at the IPC, it's a great place to start initiative and push new activities with this goal in mind.